हेलो आज्ञा देखु आमर झाल मुड़ी तेरे प्रस्तुत से भाई कौन कटा हो देखी टिके देखेल काकुड़ी काटी देखो ना मूला काकुड़ी मूला लंका लंकाटा देखा टिके हमको लंकाटा देखा पड़े मिसी गला देखा अच्छा लंका पुड़े अच्छी रे बोला थाली टेबल रख दो लंका लंका जल्दी अच्छा लंका आउ कौन रही सब देखिए देखा लेंबू लेंबू এইটা কোন বিট লুণ বিট লুণ আচ্ছা সরিষ তেল হ্যাঁ সরিষ তেল এটা বিট লুণ লুণ এটা হ্যাঁ জিরা লঙ্কা গুন্ড আচ্ছা আচ্ছা এটা সরিষ তেল আচ্ছা আর কোন রয়েছে ধনিয়া পত্র পিঁয়াজ খোলা খোলা টিকে দেখ পিঁয়াজ ধনিয়া পত্রটা কাই ভাই গাজর ଗାଜରଟା ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ମୁଢି ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇଠି ଗାଜର ଗାଜର ମୂଳା ମୂଳା ତ ଦେଖେଇଲେ କାକୁଡି କାକୁଡି ତ ପଡିଛି ଦେଖେଇଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡିଛି ମୁଢି ପଡିଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରୁ ଆମେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆମର ଝାଲ ମୁଢିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପାଗ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ମୁଢି ଝାଲ ମୁଢି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ନା ଝାଲ ମୁଢି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ମୁହଁ ଟେକିଲ ସେଇ ଦେଖି କୋଉଠି ହେଲାଣି ଏବେ କୋଉଠି ଝାଲ ମୁଢି ଦାବି ପକଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଝାଲ ମୁଢି एक खा लो तीनों ଭାଇ ଝାଲ ମୁଢି ବିଷୟ ଟିକେ କହିଲ ବଢିଆ ଦମଦାର କାକୁଡି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ମୁଢି ସୋରିଷ ତେଲ ବିଟ ଲୁଣ ଆଉ ପଡିକି ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଲଙ୍କାଟା ବି ବଢିଆ ରାଗ ହଉଛି ନାଇଁ ଲଙ୍କା